od tog poraza protiv Crvene zvezde u 150. derbiju, kada je bilo 2-1 za Zvezdu na stadionu Partizana, crno-beli imaju 6 pobjeda za redom. Dakle, igraju dosta dobro, dosta efikasno. Od tih 6 pobjeda 15 golova su dali, a samo 4 primili. Trenutno, dakle, na tom saldu od 27 bodova i svakako imaju veliki motiv da pokažu i dokažu da ova razlika na tabeli možda nije baš realna i da Partizan u ovom trenutku može da bude ekipa koja će možda naneti jedini poraz Crvenoj zvezdi ove sezone u prvenstvu. Vidite da igrači jedne i druge ekipe izlaze u specijalnim majicama. Naime, danas je svetski dan borbe protiv plućne hipertenzije. Igrači izlaze u majicama sa natpisom "Ostani bez daha" za plućnu hipertenziju. Inače, kapiteni jednog i drugog tima će uručiti predstavnici udruženja pacijenata plućne hipertenzije dresove sa potpisima svih igrača. Predsednica inače je Danijela Pešić. Dakle, još jedna humanitarna akcija, nešto slično što smo videli i kod prethodnog večetog derbija, kada je dakle bio 150. derbi u pitanju. Videli smo sastav jednog i drugog tima. Ono što nam može, dakle, govoriti sastav Crvene zvezde, ponovo je to jedna formacija sa Grujićem koji u drugom delu sezone igra mnogo ofanzivnije, dakle dolaskom Leta Leka Grujić je pomeren napred, Leta Lek i Donald igraju na tim pozicijama defanzivnih veznih ili žargonski rečeno zadnjih veznih igrača i ponovo će Grujić biti na toj poziciji. Bilo je samo pitanje da li će biti spreman, da nije bio, odnosno već je najavljivano da bi trebalo da zaigra od starta Srđan Plavšić, ali Plavšić je ipak ostao na klupi, a Marko Grujić igra od starta. Jednostavno je pitanje i koliko će biti, za koliko zapravo spreman. Ima i povredu leđa, nije ni trenirao dovoljno dobro. Našalio se juče i na konferenciji za medije trener crveno-belih Miodrag Božović, koji je rekao da mora da se pita i Jürgen Klopp da li Grujić može da igra ovaj derbi, ali eto ga ipak u startnoj postavi. Glavni sudija ove utakmice Aleksandar Vasić iz Novog Žednika, još jedan debitant u derbiju. Vidite ko su njegovi pomoćnici, dakle Vladimir Ivanović, Milan Mihajlović, Marko Popović i Igor Stojiljković. Vasić nije baš potpuni debitant u derbiju, jer je on u 150. derbiju bio dodatni sudija, odnosno sudija je za gol, ali je debitant naravno kao glavni arbitar. Ovo je taj detalj koji sam pominjao. Dakle, Danijela Pešić, predsednica udruženja pacijenata plućne hipertenzije, dobija na poklon dresove najpre Partizana, potom i Crvene zvezde sa potpisima svih igrača. I još jedan, dakle, doprinos u borbi protiv ove teške i retke bolesti. Glavni cilj je naravno globalni projekat podizanja svesti o ovoj bolesti. Kapiteni dve ekipe su tu, naravno sa sudijama Aleksandar Luković i Saša Ilić. Pa da ih čujemo. Žuto. Birate stranu na koju ćete traži. Srećno još jedno. Dakle, sada je sve spremno za početak 151. večetog derbija. Uvek je interesantno pomenuti statistiku pre ovakvih utakmica. 62 pobjede ima Crvena zvezda, 44 Partizan. Isto toliko puta je bilo nerešeno. Crvena zvezda je mnogo uspešnija kao domaćin. 38 pobjeda u odnosu na 15 trijumfa Partizana uz 21 remi. Zanimljivo je to da od kada je otvoren ovaj stadion Marakana, popularna sada Rajko Mitić, od 1963. godine Partizan ima dosta skroman učinak, samo 12 pobjeda do sada, eto, za praktično 52 godine. U poslednjih 10 derbija Crvena zvezda je slavila 5 puta, 4 puta Partizan i ono što jeste interesantno, samo jednom je bilo nerešeno, iako je nerešen rezultat, odnosno rezultat 1-1 i najčešći u derbijima. Prvi će napad imati gosti Partizan. Crvena zvezda, odnosno kapitan Luković je izabrao da u prvom poluvremenu, kao što to obično čini kada ima priliku, Crvena zvezda napada ka južnoj tribini. Negde oko 35.000 gledalaca, možda čak i koja hiljada više. U ovom trenutku dobit ćemo do kraja utakmice